maria tukuharireirie Inooro miaraho. Borithi nimarethana na mwikuirwo ratwika uroragire twana twake twiri Kiharu Murang'a. Aikari a wodi ya Leshao Daragwa marenda borithi manyite ekuirwo wishi wa irio na mahiu. Walimu wanapostiwa hapa wakai kwa sababu hakuna hardship allowances. We petition them to do the right thing to ensure that we have enough teachers in our county. Na komishoni ya TSC kuria teithia arutani aria matumo county nini ya Mwala niguo matige guthama. Roma Inooro miaraho gatho cia mwanya ni unyitaniri wa mitambo-ini ya Inooro TV. Retore yako ni wageshi wa Muriuki twambire mohoro maitu mwana wa Daragwa kuria aikari a matura matiganite wa dini ya Leshao Pondo ni marateta ni kwihirira gwa cieko cia wishi wa mahiu na kugwetherwo irio ire mugunda-ini. Marauga ati ni maraikara na haho amwe a aria maratabania ngero icio ni andu moekaine na mageria gwetha uteithio kuma kuri maabitha a ugitiri mahanite mageria mahota maringite ihiga. Maugite ati ni kuri na ekuirwo manyitetwo no magacoka makarekererio matakinyetio igoti-ini. Toria Peter Mwangi aratariria. Matura magaideithia Kiendege Gasi na mangĩ maria mari wodi-ini ya Leshao Pondo Daragwa magemetio ni ururu wa mimera ya irio cia migunda ona gutwika rungu rwa ururu uyu gukirite wagagu uria aikari matungitio ni aici a mahiu na turia nime aria maramagethera irio cia migunda. Mburi ciaku ni ithire rucini wakoraga waru ciaku ni cienjirwo rucini wakoraga andu acio ni tamari na ndawa marahuhiriria mundu tondu nginya urakora riu ati nginya ni marahingura nginya nyumba we uri otoro ugiukira rucini ni kuhingurirwo na kwa iyo we uri igwa kindu thainya ukorete ati indo ciaku ni ithire. Undu uria uramekira kiha makirie ni ati ngero icio iratabanio ni andu maramenyeka no thina uyu ukehiriria tondu ona riboti cia hurwo borithi gutiri makinyukitio. Gutiri mundu witikaga mburi thiko ici onako ni thirikari iria iku security itu thirikari yukaga riu tari rucini gweka ati indo riria ithire thigari ona tungiciteithiokaga ono ndwaye tumagetwe ni kwanyitanwo ri macoka waini tukamona na mekunyitetwo ni thigari tondu wa njohi tukamona hwaini riu magagia kunyeri maroka thini wa misi itu makaiya makumbi makaitwitwo mboco tukayo waru tukayo mburi ngoko utikindu kirarugamirira. Riu aikari ingi mararia na mihehu ni undu wa guoya wa gutharikirwo ni aici aya aria mareia mahiu waru na mboco cie migunda. Oici uria wikuo tutikua ni andu maumite kunene na kurera mara kunene no nginya kuriko kuri nado mari maturaini maya maitu uri utuko ari umuthenya riria mundu ringi umagara gutiri mundu ungitiga muciiri gwake oguo ati ahinge athie no utigire mundu menya ati kwina mundu atiga nake atwike nuo kurangira ta wocimeni muthenya nito gwikara oguo andu makoragwo utuko tondu ona kunyitetwo muici muciiri ndurona andu akumateithia nitukimakite muno ni itura ritu tondu ithuo na macibu ri gutiri turona oweta sifu ndagitengera oweta sifu nare kunegere thigari turarigwa atiri ithu taraia tuguikarako. No akiaria na njira ya thimu kamanda wa borithi wa Nyandarua Omar Arero ni ekirite riboti ici mukonde akiuga ngero ici ni ciongererekete makiria wodi-ini ya Leshao Pondo akiuga thuthuria ni wambikitwo niguo ona kumenya kiria kiragiria ekwirwo cio gukorwo magikinywo igoti-ini. Aikari marenda thirikari ikimituki na kung'ethania na aici acio aria makoretwo makimagagia niguo mahote gutwarithia miturire yao na mbere. Ngiribota Inooro TV kuma itura ria Ngaideithia Daragwa guku ni kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi.
Kumanya Nyandarua tuthie Baringo kuria makiria ma arimi 150 a gikundi kia AIC Marigat rungu rwa Thikimia Pekera kaunti ya Baringo ni maratara hathara nene thutha wa mbembe iria mahandite kwaga guciarana. Arimi aya mahetwo mbegu cia kuhanda ni kambuni ya Bayer Crop Science niguo menderie kambuni iyo mbegu iria iguciarwo ende mimera ndina ruta mithuka ino hoti wa guciarithania mbembe. Arimi aya marenda mbegu iria mahetwo ithuthurio na kambuni ya Bayer Crop Science erutirwo watho wa kumariha hathara. Ururu wa mimera ya mbembe uria uhumbite makiria eka 200 thikimu-ini ya Pekera kaunti-ini ya Baringo no kuheneriria ati arimi metereire kugetha kiondo kia mbembe-ine indi tiguo kuri. Kio giothe kia arimi kiurire thi thutha wa mimera no kwaga kuruta mithuka ina uhoti wa guciarithania mbembe. Ilikuwa iwe na pollen grains ambayo itamwaga, inakaa kama unga ya yellow. Inamwagia hapa kwa silk sisi, alafu inatembesa kwa mahindi ili pollinate iweze kushika mahindi kama hii. Lakini sasa tukaletewa ndume yenye haina pollen grains. Arimi marauga mahirwo kandarathi ni kambuni ya Bayer Crop Science imakuriria mbegu cia mbembe iria magacoka kugurirwo thutha-ini. Mbegu iria maheirwo itigana guciarana ona thutha wao kugwa migunda-ini na kio kiao giothe. Tulipanda vizuri sana mpaka tukaweka mbolea. Kuna mtu ameweka mbolea 3, mwingine hata katika hii wakulima yetu iko aliweka mbolea 8. Akitarajia apate kilo 1400 na zaidi. Lakini ikawa bahati mbaya sasa wakati nilipoangalia hii mahindi kumenya hivi tunaona hakuna kitu ndani. Kuangalia ndume amwaki pollen hata kidogo. Hata kikushakusa hivi hakuna kitu inamwaka. Mbegu hii ilipoletwa tulifanyia kazi. Jinsi mnavyoona mahindi meng'ara hivi ni kwamba tumeweka mbolea kutosha, tumepalilia, tumeweka maji, tumeirrigate vizuri na kila mtu saizi katika kila mkulima ametumia zaidi ya 60,000 katika hii mahindi. Kambuni ya Bayer Crop Science yerire arimi kugetha makiria ya kilo 4,000 hari o eka na marari magurirwo na shiringi 90 hari o kilo ya mbembe iria mekugetha. Asa mimi nilikuwa natarajia nipate kilo zaidi ya 3,000 kwa hiyo heka moja, kwa sababu bila hata mahindi nilipoweka mbolea niliweka mbolea vizuri sana nikitarajia nipate, lakini saa hii mimi naona hata ya kukula hakuna. Kama wakulima hapa tunapitia hali ngumu, tunaomba kabisa idara husika waingilie kati na watufuatilie waone kwamba wamefanya full compensation, kwa sababu ukiangalia mpaka hapa mkulima amefanya 100% sehemu yake, so atakapofuna msogora hapa inakuwa ni hasara kubwa kwa mkulima. Riu arimi marina wagagu muingi kumana na mbegu iria manyagiirio na marenda ithuthurio na kambuni ya Bayer kumareha hathara. Munini wa murugamiriri wa ruhonge rwa gwitiriria mimera mai hamwe na urugamiriri wa Pekera urorota arimi ni kureherwo mbegu cia mbembe na makaihanda gutari kuhetukira mutaratara uria wagiriire thutha wa mbegu guthurimwo. Ulikuwa wapi ukichukua mahindi hapa directly kwa shamba without taking it to the model farm? The same model farm ile tulikuwa tumesema itumike kwa kufanyia testing. Wachuachi fulani wanaanza kukodesha. Imagine unakodesha shamba ya serikali. No other grower or a private party will be allowed to engage the farmers directly without the approval and clearance of the scheme management committee. That is what we are doing now, and that is why we have placed it in the Irrigation Act and in the irrigation regulations, so that issue is addressed at the scheme management level. So we will not have anybody engaging now the farmers directly. Kwa sababu hiyo mtu anajiita yeye ni grower, yeye hana ofisi, na hata wenye hii kampuni hiyo analeta hii mbegu hakuna pale pa kwenda kusign, hakuna pale iko kitabu. Sasa sisi wakulima tunaletewa na tukienda hasara hatupati pale hiyo watu pale yuko, kwa sababu wakati tulipouliza hao juzi sasa wakubwa yenu yuko hapa akasema iko Nairobi, labda kutoka Nairobi naenda South Africa, kutoka South Africa atibaga Ufaransa ofisi kuu. Ingetoa masao more than 4,000 kilos per acre, lakini now we are going to harvest only crops. Kwetukira ndumiriri ya marwa kambuni ya Bayer Crop Science eteteire kiuga mbegu iria arimi manyagiirio ikoretwo igikurio na njira nene guku bururi-ini na ikoretwo igiciarana wega indi ni maratavania uthuthuria kinyi wa kiria gicungiririe mbembe ciguciarana mathenya na kuna murimi guoko. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.
Maafitha a borithi kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ marethana na mũndũrũme ũmwe ũrĩa ũrekũĩrwo kũũraga ciana ciake igĩrĩ cia tũhĩĩ na njĩra ya gũtũng'ia ngingo itũũra-inĩ rĩa Mũgwanyoni wadi-inĩ ya Mũgwairi Kĩharũ. Kũratuĩka atĩ Evans Kang'ethe wa mĩaka 28 aragerire ciana ici ngero na gũcoka kwandĩkĩra mũtumia wake ndũmĩrĩri nguhĩ thimũ-inĩ atanethara. Victor Kĩnuthia nĩ aratarĩria. Kũrĩ na ihoru na kĩeha itũũra-inĩ rĩa Mũgwanyoni wadi ya Mũgwairi Kĩharũ. Mũingĩ gũkũ ũraria na mĩhehu nĩ ndeto ici cia kĩeha, magĩcũrania kĩrĩa kĩranyitire mũndũrũme ti Evans Kang'ethe nginya arakinya handũ ha kũũraga ciana ciake igĩrĩ cia tũhĩĩ nĩcio Samuel Irungu wa mĩaka 7 na Briton Mwangi wa mĩaka 3 na njĩra ya gũcing'ia ngingo. Ndakinya gũkũ nĩguo ndĩronire nĩ mwana ũmwe wa mbere, ndacoka kuona nĩ mwana ũmwe wa mbere nĩ kũrambĩte atinĩtio na kahiũ agathecwo na kahiũ ngingo, gũikaranga thutha wa ndagĩka 5 mũrango ũcio ũngĩ nĩguo ndĩraigire kũhingũra nĩguo kũrahingũrwo kũroneka mwana ũngĩ nake nĩ wamũtirangia ngingo. Ndiramũria ng'ang'a ũguo nĩguo Kang'ethe ekĩte, anjĩra mamu ii nĩguo nĩoragĩte ciana, rĩu niĩ ndĩrakĩambĩrĩria kũrĩra. Kũrerĩkana nĩ merĩga kũhĩtania na mũtumia wake na akĩmũingata, no ĩndĩ agĩtigĩrwo ũreri wa ciana ici ciao igĩrĩ. Arĩkia kũũraga ciana rĩ nĩguo arendaga rĩu nake eyũrage. Kũringana na nyina wa mwĩkũĩrwo ũyũ, mũriũ ndakoretwo na mĩgendere mĩega. Ona ndĩraiguire nginya ta ngũkuona ni tondũ ona ndirahota kwaria. Njaigua ndĩ mũhinyĩrĩrĩku mũno nĩ twana tũ tondũ nĩ tũranyendete mũno. Saturday ĩrĩa ĩngĩ ndarĩ Nairobi tũgĩũka na ithe wao. Ithe wao agĩthiĩ kwenjo amũnyitĩire na hahendaga kũmũraga atĩ nĩ ũndũ wa mũgũnda. Nĩ gĩko gĩkũmithĩtio na njĩra nene nĩ aikari arĩa morĩtie maabitha borithi kwĩhĩka gwethana na mwĩkũĩrwo ũrĩa wĩtharĩte. Hatu ĩno ya Mũgwanyoni twetereire tuone ũrĩa gũgũthiĩ nigetha ona andũ aya nini me haha metigĩre ona arĩa mena gũkũ barabara maiguĩra Kang'ethe arekirwo na nĩ njũĩ rũguo rũu mũgwĩka. Thirikari ĩngĩmũnyita oho abundithio handahu tondũ na tũtirĩ gũkũ gwitũ na tũtirĩ twaigua gĩko ta kĩu tũraiguire nake. Nĩ akinyũkĩrio ikinya onenda kũũragwo ona akĩũragwo tondũ ona ithuĩ tũtirĩ na bahati tondũ tũtiũĩ mũbango ũrĩa enaguo. Enda kũũragwo nĩ oragwo. Nguo ici nĩcio irarĩ iroke gwĩkĩrwo nĩ ciana makĩroka gũthiĩ thukuru, no ĩndĩ matireciragia methugunda ma baba wao ma gũcigera ngero. Ngĩribotera Inooro TV kuma Mũgwanyoni Kĩharũ kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Ĩyo nĩ riboti yake hatũkehoka kĩhoto nĩ gĩkuoneka. Mwandĩki wa kĩama kĩa arutani gĩa KUPPET rũhonge-inĩ rwa Machakos nĩ orĩtie komishoni ya arutani ya TSC yethe kĩhonia kĩa ũnyihu wa arutani ũrĩa ũgũmĩire mathukuru gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwala kaunti-inĩ ya Machakos. Kũringana na mũmbunge wa gĩcigo kĩu Vincent Musyoka, kwĩna thukuru itarĩ na arutani anene na kana anini ao thutha wao gũthamĩra thukuru-inĩ ingĩ nja ya kaunti nini ya Mwala. Jega wa Wambui ena riboti ĩyo makĩria. Kũringana na arũgamĩrĩria kĩama kĩa arutani gĩa KUPPET rũhonge rwa Machakos, thukuru nyingĩ kaunti-inĩ ĩyo nĩ igũmĩirwo nĩ wagi wa arutani na gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mwala nĩkĩo gĩtongoretie, akiuga kwaga kũrĩhwo mbeca iria mongagĩrĩrwo rĩrĩa mwarimũ araruta wĩra kũndũ kwĩna moritũ nĩ ũmwe wa marĩa macũngĩrĩirie arutani aingĩ matige wĩra. Issues concerning walimu wanapostiwa hapa hawakai kwa sababu hakuna hardship allowances, and therefore okay, the director is doing very well. The sub-county director, hata county director anafanya mzuri sana because actually walimu. Lakini hao walimu wanatoa barua kutoka TSC headquarters. So it is a biting issue because we were finding that we look at the number of teachers recommended, even the bare minimum of 8 teachers per primary school, which has 8 classrooms, is rarely achieved. We have schools that are like 5 teachers in a whole primary school. Arutani gwĩtĩkĩrio gũthomithagia thukuru iria irĩ kũrĩa mĩciĩ yao ĩrĩ nĩ ũndũ ũngĩ maugĩte ũcũngĩrĩirio nyihu wa arutani kuongerereka na gĩkĩro kĩnene mwena ũyũ. We have cases where even schools don't have head teachers, don't have deputy head teachers, some of them don't have principals, and it is a concern in the entire county. It's something that needs to be urgently looked at by TSC. Oho maugĩte mĩeke ya arutani arĩa mahurũkĩte wĩra ndĩrĩ yaihũrio na arutani angĩ na rũhonge rwa gĩthomo rũtangĩetha kĩhonia kĩa naihenya
ikiro cia mathomo mwala iguthie na mbere na guthie thi. The teachers who are retiring now from Machakos County, there are around 300 teachers, both primary and secondary. Secondary around 50, hiyo na pengine ya primary. Na wale ile replacement, ile kuka ile place yapi, there are only 50. In fact, to be specific, there are 47. So we are doing away with 300, we are getting 47. So many teachers who had come to the constituency by virtue of delocalization, and who, since we do not have hardship allowance, when there was now leeway for these people to start, teachers to start moving back to their homes, then you'll find that nobody is interested to stay here. Rwonge rwa Machakos rwa kiama gia KUPPET rugite ni rurikitie kwandikira commission ya githomo itemi-ini ria gwetha kihonia. Mubunge Musyoka akiuga ni ekwambika riendekithia bunge ria gutigirira mathenya maria meyumiritie ni mahingwo thutha wa thirikari gwitikiria arutani gucoka guthomithagiria kuria maikaraga. If need be, also we petition them to do the right thing to ensure that we have enough teachers in our county so that our teachers, our students can get quality education. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wabui. Amenyereria riera na maria maturigicĩirie kaunti-inĩ ya Nandi nĩ mathiĩte na mbere kũhe arutwo gĩthomo kĩa ũmenyereri wa riera na bata wa kũhanda mĩtĩ, makĩaria igongona-inĩ rĩa ũhandi wa mĩtĩ thukuru-inĩ wa airĩtu wa Chepterit. Abacĩrĩria maria maturigicĩirie nĩ mendekithĩtie o mũrutwo kũhanda mũtĩ ũmwe thukuru-inĩ cia kaunti ya Nandi. Toria Lucy wa Mucoki aratarĩria. Aya ni arutwo a thukuru wa airĩtu wa Chepterit kaunti-inĩ ya Nandi makihanda mĩtĩ rĩrĩ thirikari ĩrĩga kwanĩrĩra itanya rĩa kũhanda mĩtĩ bilioni 15 ihinda-inĩ rĩa mĩaka 10 yũkĩte. You realize that the young generation is not as much involved as solution providers to climate change, and that is what we are doing, that we are giving them the platform to engage as solution providers in addressing the issue of climate change through tree planting. Anyiti itemi tabarĩra-inĩ ĩno marendekithia mwana ũmwe kũhanda mũtĩ ũmwe kaunti-inĩ ya Nandi nĩguo kũhũrana na morũrũ marĩa maumanĩte na ũcenjia wa rĩera na guteithĩrĩria thirikari gũkinyanĩria kĩoneki gĩa kũbacĩrĩra marĩa maturigicĩirie. The world right now, we're in a climate emergency, and it is important that each one of us takes a personal responsibility towards conserving the environment and towards mitigating further impacts of climate change. Gũkinyeria rĩu makĩria ma mĩtĩ 1,000 nĩ mĩhande thukuru-inĩ ũyũ na marĩ na kĩoneki gĩa kũnyitanĩra na thukuru ngũrani mwena ũcio. The reason why we attend this event is because currently we have seen what is happening around the world. We are talking about flood in different countries, and which is the effect of climate change. So to curb this effect, we need to have a small solution, which is just a simple way of planting trees here in Kenya. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Lucy wa Mucoki. Nĩ wega Lucy wa Mucoki, twambe tũhũmũke o hanini tũrone tũracoka tũthiĩ na mbere na mohoro mangĩ. Tuguk tugul ko kimi komye. Ak anendet ni kwawech. Is Kalenjin your language of the heart? Kerkonyekuk. Then we have a sweet surprise for you. Wow, kimnatetab chomyeto. Sobetab Tai, a story of two hearts bound by undeniable love. A story full of secrets and lies that unfold into unbearable pain. Mune sigiyun cheptangung nemingin asimakiker. Mama chininye, mama charusini, ako mama chakaingwang ine. Kaiker, aibun kakokachi weringung koi. How far will you stretch for the one you secretly love? Watch this heart-throbbing story, Sobetab Tai, only on Viusasa. Negwa mena project jero eretwo Eastern Breeze. Nitweki nyiyo kuo. Brico Homes mena ngutu zaka
ni nabe inefasirire na ino ni phase 1 kwena 2 na 3 siroka. Jetagwo Paul Waiganja goku ni Jos Kamala na kuonio broti ni o muthenya thogora ni ngiri 480 o hamwe na marihi ma title fee. Twina open day mweri 2 mweri wa kenda niguo wigwatire broti yaku. Kwa horo makeria tuhurire thimo namba 0721077077 kana utusherere Jewel Complex Roysambu 2nd floor kurigania na TRM. Bricker Homes, a touch of fulfillment. Goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wafata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magi kiro kia iguru edit oria muhigirire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kirio renda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegũkũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na Keiyo Referral Hospital na rĩu twina rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Kwa majina mimi naitwa John Moredi, ni chairman wa Roiro Juakari Bypass Association, na kwa hii project sisi ni contractors. Tumepewa kazi ya kutengeneza madirisha na milango na grills, na kwa sasa tumeweza kutengeneza milango na madirisha ya sample house ambayo tumemaliza, na tunaendelea kuongea ndio tuweze kuendelea the main project, na tunashukuru serikali kwa kutupea hiyo nafasi, kwa sababu vijana wetu watapata nafasi ya kupata ajira na kuweza kuendeleza kazi zao. Usipitwe, chukua hatua, ujipatie keja yako leo. Boma Yangu is a government affordable housing program. Ungenda kwigwatira rwimbo ruru hinya star 487 star 61 hash no ririkane Inooro ni mucii wa aini othe. Finally, we have a report that speaks to the most important component of what defines Kenya. Wagatatu gaka tariki 9 mwaka uyu, the big conversation ni sokete rigi tukiaririria megi mogaruku thiini wa mathomo. We want to confirm that we are on the right course. Thirikari, ataramu wa mathomo, anyititemi, aciari, arutwo na a Kenya nderetini ino ya bata. The Royal Media Big Conversation imwe kwa imwe thiini wa Inooro TV, Citizen TV, Ramogi TV, Citizen Digital, Hot 96, Radio Citizen na View Sasa. Muthenya wa gatatu tariki 9 mwaka uyu kwambĩrĩria thaa 1 nginya thaa 4 cia utuku. Tugakunyita ugeni o ringi tuthie na mbere na mohoro. Atongoria kiama kia Jubilee kuma Embu maugite ni maranyita mbaru Sabina Chege ta mutongoria wa kiama giki toria igoti ria tuithanirie. Matongoretio ni MCA wa tene wa dini ya Kirimari Collins Nyaga ni moretia atongoria aria maragucaniria kiama kiu mate itua ria igoti na matigwitikira kana ritana o riothe rekereirio kuma lirekereirio kureo kuma mwaho-ini uria uratongorio ni Jeremiah Kioni. Mararagia mari tauni-ini ya Embu kuria marari na mashindano ma kuonania tarada itiganite gatagati-ini ka andu ethi. Zaweza tuongoza na hiyo chama ya Jubilee. Tunataka Sabina wakifanya delegate conference akuwe yeye ndiye apate leader, wakiwa na Kanini Kega warudi watutoe hapo
watuingize kwa serikali, kwa sababu sisi hatuende kwa opposition. So sisi tunasema leo hii sisi kama vijana hapa Embu County tunaenda na serikali ya William Samoei Ruto, na tutaweza kusupport wale watu wenye walikuwa Jubilee wakaingia pande ya William Ruto ambao ni akina Sabina Chege. So siku ya leo sisi vile mnatuona asubuhi tuliamka kwa mheshimiwa Koro kwa sababu yeye ni alikuwa anasimama, actually ni alikuwa strong candidate hapa Manyata akisimama kiti ya MP na Jubilee. Tukamuuliza yeye yuko Jubilee gani, na tunataka kila mtu mwenye anasikiza na kila mtu mwenye atakuwa akifuatilia hii maneno ajue sisi tukiwa Embu tumejitorea na tumesema we are supporting the government of the day from county government kwenda national government. Kuma kaunti ya Embu tuthie Narok kuria twarithia a bodaboda tauni-ini ya Narok ni marurunganite magitetia wongerereku wa wici wa nduthi ciao iria moete makihuthira ngombo kuma kambuni-ini imwe yoikaine ta Watu Credit. Atwarithia aya marauga riria kambuni ino irarumirira nduthi ciao iria itarehirwo makihuthira tracker ciao, nduthi ici ni cionekaga indi riria cio itionekaga ona thutha wa kurumirirwo. Atwarithia aya riu marenda kambuni ino etianirie mathire ma nduthi iria cietwo hamwe na kambuni ino kurumanirira nacio nginyagia cionekane magekwa iraio na kwendio o ringi. Na leo tumesimama hapa kwa ofisi ya Watu Credit, na ni kwa sababu wao wamekuwa watu ambao wanadhulumu vijana wetu. Pikipiki zinaibiwa na hao wakifuata na traka yao pikipiki haipatikani. Lakini wakati wanafuata pikipiki kwa sababu ya deni, pikipiki inapatikana. Kwa hivyo leo tuko hapa tunasema hatutaki watu wa kampuni ya Watu Credit hapa Narok kwa sababu wamekuwa wezi, na pikipiki ikiibiwa hawalipi. Ukifuatilia insurance haulipi, inalipa Watu Credit, mwenye amechukua pikipiki hapati haki yake. Kitu kingine tunasema vijana wetu wananyanyaswa na kampuni ya Watu Credit. Wanachukua pikipiki, analipa ikifikia 1200, wanachukua wanarudi wanauzia mtu mwingine. Kama hawezi lipa pikipiki 70 ambazo zimeibiwa hapa Narok, wahame. Leo tuko hapa kwa Watu Credit, vijana wetu wameumia, wananyang'anywa pikipiki, na wengine huwa wanasaila wako na deni wanakujia pikipiki. So sisi kama wanabodaboda wa Narok tumesema tunataka haki kwa watu wetu. Kabisa. Pikipiki zinaibiwa kila siku, tunanyamaza, lakini leo tumeona imekuwa too much, tukasema wacha tuongee ili pia tusikike. So watu wetu wana bodaboda tumesema kutoka leo kama Watu Credit wataturudishia mapikipiki zetu, watafunga hiyo ofisi yao na kwenda, lakini wakibakisha shilingi 1000 pikipiki inapotea na inapotea na traka. So tunataka kujua hii mapikipiki huwa wanapeleka wapi. Na ningependa, niko hapa kwa sababu ningependa nipewe kila aina jambo lenye ningependa tusuluhishe, ndio tukue na timeline yetu ya kusuluhisha one by one. Kwa sababu nimeelezewa kwa kuna moja iliibiwa ikapotea pikipiki moja. But niko na ufahamu kuwa kuna zingine. Niko na ufahamu kuwa kuna zingine. And that is why niko hapa kuchukua case by case to sort moja one by one. Tuthie kaunti ya Lamu kuria atongoria matiganite kuma kaunti iyo ni moretie thirikari ya bike mitaratara ya kugacirithia thayo mwena ucio na oho mahe ma MCA arangiri kumana na giko kia ica ikuhi kuria ngari ya MCA wa ward ya Hindi yatharikirwo na itoi cia thaita na mishinga. MCA ucio aramukira urigitani thibitari-ini munene wa Mombatha thutha wa kurathwo kuguru, no mutumia wake ndahonokire thutha wake gukua akiamukira urigitani kumana na nguraro cia mutwe. Yenyewe tuna husuni nyingi tukiwa bunge la county tukiongozwa na speaker na wale wengine wote members, kwa sababu usalama wetu vile unaonekana katika Lamu MCS ni kama tuko kwa hatari. Pia ningeomba pia ni vizuri tupewe walinzi, especially Lamu County ama Kenya mzima kule ambapo kuna hatari, tuweze na sisi kuwa hata tukitembea tuna usalama, tunajua tunalindwa, kwa sababu usijui adui yako atatokea wapi na hujua anaweza pitia wapi. Kwa hivyo ni ombi kwa serikali na waziri wa usalama Kindiki, basi naomba ma MCA wetu wa kutoka Lamu waweze kwa considered wapewe mabodyguard kwa sababu ya hali yao ni hatari. Na tunaamini kwa kuwa wakifanya kazi yao vile wanavyoendelea hivi sasa, kwa kuwa amani itapatikana Lamu. Sisi tunataka tuwe na amani, tunataka kuwe mtu anaweza kusafiri
bila kuwa na wasiwasi. Kuma kaunti ya Lamu twigire Kwale kule ruhoge rwa kinyaniria ni ruruguritie mubango wa wifi thoko-ini ya Diani kaunti niyo ya Kwale. Akiaria hindi ya kuruguria mubango uyu, Minister wa kinyaniria Eliud Owalo augite wifi ino ni iratanyo guteithiriria kwandandura biashara kuona endia ni makuhota gukinyira aguri no huthu. Siku hizi dunia imebadilika. Si lazima yule anauza bidhaa akutane ana kwa ana na yule ananunua. Ukiwa na mtandao, unaweza piga picha, unarusha kwa mtandao, alafu mnunuzi hata akiwa huko ng'ambo anaona ile bidhaa ambayo uko nayo. Hii ndio mpango ambayo tuko nayo kama serikali ya Kenya Kwanza tukiongozwa na Rais William Samoei Ruto. Ni vizuri tukishirikiana, tukiwa kitu kimoja. Sio siri, umoja wetu ndio msingi wa kunawiri. Hakuna kutengana, pamoja tuajengana, kujijenga kimaisha na kibiashara. Hiyo ndio ishara tunasonga mbele kwa hii barabara ya maendeleo. Basi kama una kikundi au chama, pamoja juhudi zetu zitatusaidia kupitia Equity Bank Pamoja Group Loan. Kama wewe ni mwanachama wa kikundi au chama, unaweza pata mkopo wa kujijenga na Pamoja Group Loan kutoka Equity Bank. Tembelea tawi la Equity upate maelezo zaidi. Equity, karibu memba. Migunda ndithiraga nigoro igiaga nikio riu guku kwa Maonalands Limited tukuhutheirio horo makiria tugagutwara mugunda oro muthenya tugacoka tugakurehera project njeru na Ikuru, Nyahururu, Joska ona Matu. Tugacoka tugakwira wina 50,000 no anjie kuriha mugunda waku. Tucerero wabici-ini citu Gatkim Complex gorofa ya keri kana Thika Victor Plaza. Tuhurire thimu 0701 82 82 82. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihiu. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Twende chain. Pata boost ya 500% ukiekelea multibet yako on shabiki.com. Play and win big. Kuwa Shabiki. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com. Ore andu marakura uhoro wa dizziness na tinnitus no guo wongagiririka no na ciana no cinyitwo ni theurura na tinnitus. Tata maundu maria mothe tuturite twaritie nawe mothe nie ni ndimarekondete no ndimitware borithi. Tunatumia maji ya gravity yenye tunaweka na kuja na gravity, sasa tunanyunyizia na sprinkler kaa ile. To protect our family, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways. And Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure.
ciehanda thinacara cia hwaini tukoragwo na doctor's appointment. Oguo ni kuga giathi na ndagitari. Ni wega kuonekana ni ikundi ciothe cia ndagitari aria magirwo ni gukuona. Bata ugathi thibitari netha maundu maya ari magathutukanio. Tugũikara thi tuthikiririe ni tondu ino ni thibitari hakuhi nawe. Ria tukwenda umuthi ni ria twitaga ultrasound. Jerere tugaga ni gacicio ka ritho kageaga ndogo. Tukorwo tugithomithio horo wigie mirimu ya meciria, mirire miega, mirimu ya mahindi, mirimu ya ngoro, ona nginya kwaria nigetha ngoro citu cithere nigetha tugatarwo na njira igwete. Macicio matithukagia maitho. Macicio ni maguteithiriria. Ithimi cia pressure ya iguru yagirwo gukorwo ya 120. Nitucenjetie mirire tukaria na njira njuru. Muthenya wa mwambiririo nginyagia muthenya wa Friday ino ni thibitari hakuhi nawe urabatarwo kuhingurira television yaku. Finally, we have a report that speaks to the most important component of what defines Kenya. Wagatatu gaka tariki kenda wenana mwaka uyu, the big conversation ni sokete rigi tukiaririria megi mogaruku thiini wa mathomo. We want to confirm that we are on the right course. Thirikari, ataramu wa mathomo, anyititemi, aciari, arutwo na a Kenya nderetini ino ya bata. The Royal Media Big Conversation imwe kwa imwe thiini wa Inooro TV, Citizen TV, Ramogi TV, Citizen Digital, Hot 96, Radio Citizen na View Sasa. Muthenya wa gatatu tariki kenda wenana mwaka uyu kwambiriria thaa imwe nginya thaa 4 cia utuku. Twagucokeria ngatho ni guikara mitambo-ini ya Inooro TV. Renda tuthie Naikuru kuria thirikari ya kaunti ya Naikuru ni haririirie githomo gikunie kuongithia ciana umuthi thiini wa kaunti nini ya Njoro. Tunyitane na mwandiki witũ Evans Asiba uria uri mwena ucio wa Naikuru. Evans, kama unatupata vizuri, wakazi wa Njoro wana yapi ya kusoma kupitia yanayoendelea huko leo? Asante sana. Niseme tu kwamba ni shughuli nzima ya maadhimisho ya mtoto kunyonyeshwa kwa miezi 6. Ni shughuli iliyoanza tuseme tu kwamba mwendo wa saa 3 wakiwa na kuzunguka tu mjini kote kuweka njia moja kuweka hamasisho kwa wenyeji na wamama kupata nafasi kuhakikisha kwa wamenyonyeshwa. Lakini moja kwa moja acha nizungumze na wasimamizi wa kaunti hii, wazungumze na speaker na tuambie hali vipi. Pengine tu ukianza kwa kujitambulisha, tuambie wewe kama mhudumu wa afya, wewe kama anayesimamia masuala ya lishe bora katika kaunti ya Nakuru, unafikiria shughuli hii pengine muhimu wake ni gani, na vile vile pia ile nafasi ambazo mmeweka kuhakikisha kwamba yule mama ana nafasi nzuri ya kunyonyesha mtoto wake kwa muda miezi 6 pasipo kumpa chochote? Hamaretwa njitago Wangui wa Kihara kuma Nakuru County. Umuthi twi guku Njoro tukiaria na jamii ya Njoro na Naikuru, tukiaria uhoro wa kuongithia ciana, na muno muno tukiaria uhoro wa kuongithia ciana meri 6 hatari kumahe irio kana mai kana no curu, niguo ciana citu ihote gukora ciina afya njega matagukia na mirimu mingi. Na umuthi turaria uhoro wa go support atumia aria mararuta wira, tondu twino nginya atumia itu marute wira niguo mahote gukuria ciana ciao wega na family ciao wega. Na tukauga ta county ni turenda kuhakikisha handu hothe haria atumia mararuta wira ni maraheo nafasi iria yagiriire ya gukorwo mena maternity leave ya mieri 3, na kumanagia na hau makahota gucoka wira. No na macoka wira tukamahe space ya kuhota kuongithia ciana ciao kana na gukama iria riu niguo mahote gukorwo magi produce iria riu on a continuous basis and on demand. Pengine kwa daktari Wainaina, kwa dakika moja au sekunde za kuhesabu, tuambie nyinyi kama county ni sheria zipi ambazo mnahakikisha kwamba pengine mnahakikisha pia kufikia wale walio katika private sectors wamepata nafasi, wamama wanaofanya kazi tuseme kwamba kwa mashamba maua wamepata nafasi ile ya kunyonyesha watoto wao pasipo kusumbuliwa? Hamaretwa daktari Daniel Wainaina, ni director wa health Naikuru. Nturoria adikani haria hothe county itu makahotithia atumia aria marongithia makagia na nafasi ya kuongithia ciana ciao niguo ciana icio ikore ciana afya njega. Na ningi no turoria arume na athuri ati kurera na uhoro wa kuongithia ti uhoro wa atumia, ni uhoro wa
andũ othe family ng'ima athuri me hau. Haya, kwa ajili ya muda hatutakuwa na mahojiano zaidi hayo, lakini tutakuwa tukitengeneza taarifa hii katika taarifa zetu za hapo baadaye na kumjuza mtazamaji pengine vipi kutakavyokuwa kumekamilika. Kutoka kaunti ya Nakuru, eneo bunge la Njoro, mimi ni Evans Asiba kweko studio. Asante sana Evans Asiba. Ocio ni mwandiki witu wa mohoro kuma mwena wa Naikuru. Tucoke guku Nairobi kuria bururi ni unyitanire gucakaya na andu aria makwiriire mutino-ini wa bom ya mwaka wa 1998 igongona-ini ria kiririkano kiria kiratabanirio Memorial Park guku Nairobi. Ni miaka 25 kuma kuhanika kwa mutino uyu. Aria mahutirio no marathingata kihoto kiao makienda thirikari ya Amerika imarihe. Kamiti ya Senate iria ithingatanagia marihi maria mahutirio iratuma thabari guthie bururi-ini wa Amerika mweri twerekeire akwaraniria na thirikari ya kuu niguo ithondeke watho wa kuriha aria matarihirwo. Our mother was 7 months pregnant with her when the tragedy happened. And now out there watu wanamchekelea, wanasema familia yenu iko na mkosi. We want to pronounce from now, Bahati, hakuna mkosi kwa nyumba yenu. Ulikuwa mkosi wa Kenya nzima. You are just under 25 years. I promise, if God gives me life, to attend your wedding. You will find a wonderful young man. The lessons ambayo kupata, there are many ways of getting to where God had intended you to become. To take you to. So be very strong, my daughter. And as I speak to Bahati, I'm talking to all the others who are affected. Usiseme kwamba mulirogwa, hakuna urogi hapa. Hey. We say a friend in need is a friend indeed. And that is why today we are urging President Biden and the American government that they should hear the voice of the families of the victims 25 years later and bring closure to this matter through compensation. We want to stand with you. We also want to urge the Kenya government, the Kenya Kwanza government, to put these families first. I'm disappointed that they didn't send a representative here. Hawa wa Kenya pia mungewaweka kama wana Kenya Kwanza, to stand with them, to keep working with the American government to ensure that justice is done and compensation is received. Our plea to the U.S. government is to work on the proposal to Congress to initiate amendment through the U.S. Victim of State-Sponsored Terrorist Act. We request consideration to make Kenyan victims eligible to participate in the U.S. Victim Terrorist Compensation Fund. We as a Kenyan government fully appreciate the mutual benefit relations that the two countries have had for many years. This anniversary provides the opportunity for the U.S. to further enhance Tuingire mathako-ini kuria timu ya muthako wa chess ya bengi ya KCB nirahotire University ya Jomo Kenyatta na seti 5-0 na kunyitirira na mbemwe ligi-ini ya muthako wa chess guku bururi-ini. Timu ya KCB iria yubitwo ni athaki Joseph Methu, Ben Guko, Martin Njoroge, Jackson Kamau na Joyce Nyaruai marahotire timu ya JKUAT ya athaki 5 muthako-ini uria urahaririirio kiharo-ini gia KCB mwena wa Ruaraka. Timu ya KCB riu irahariria kuoha thabari nginyagia bururi wa Jeremani kuria kanyita itemi kihitaitano kia muthako wa chess the othe mwisho-ini wa mweri uyu. So the season has had one minor hiccup.
In the league, that is, there's a game that we lost. It was quite unnecessary. We didn't need to lose it. But, you know, that's how sport is. Sometimes you win, sometimes you lose. But we are still topping the table, and we want to keep it that way until the end of the season. So the World Chess Body, which is FIDE, has organized the World Rapid Team Chess Championship, which will be held in Germany, starting, I think, on 25th of this month for a couple of days. And we are lucky and happy that KCB has sponsored us, the chess team, to go there. Now, this event is, it basically takes the best teams in every country, the best club teams in every country, and some teams have been nominated. So like in Africa, there are around 5 teams, as at last count, that are going there. Janet Chepmwetich wa miaka 24 na Peter Mwaniki wa miaka 28 ni ahotani ihenya ria kilomita 10 mara marahariririo ni mubuga wa Belgut county ya Kericho. Mahenya maya marahigurirwo ni minister wa ukui Kipchumba Murkomen na marabiririe itura-ini ria Chepnyoga na kurekereria Sosiot. Senator wa Kericho Aaron Cheriot na minister wa wira Florence Bore ni amwe a atongoria aria maranyitaga itemi ihenya-ini riu erita njira ya gukiria kana gwikira hinya andu ethe kweherania na unyui wa dawa cia kurefia na marimire tarada ciao. Mungu tu amenipea nguvu because hii course ilikuwa hardcore sana, ilikuwa mamilima. Tulipokuwa tukianza ilikuwa na msukumano nyingi juu watu walikuwa wengi, lakini sasa tulienda nikafika 4 kilometers. Nikasikia mwili wangu imekubali. Nikaona hao jamaa wanaweka space chini. Nikaamua tu niende penye nimeamini masoesi yake juu nilikuwa nimeprepare. So the race was good, very tough. I did 59 minutes, which is fine because the first 5 kilometers were easy, but the next 5 was a steep climb, so it was very tough. But all in all, it is for our course, so that the needy, bright students of Belgut can be able to go to school. So it is for our course, and I appreciate all the people that have participated, Wananchi, the leaders, the ministers that have joined us. We appreciate you. Thank you for coming to Belgut. We will want to support them all the way until they clear their school and their college, until they take right. So today, your run has not just been an exercise. It has been a run also to bless a child to go to school, to bless a child to an education. Na hau niho tugutirihira mohoro maitu ritu riakwa ni Wangeshi wa Muriuki tinda wega. Mobile wallets ni itaithĩtie kũhũthia mĩrĩhĩre